الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: الباب العاشر في الاعتصام بالسنة، وفيه مسألتان. المسألة الأولى في ترك البدع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. yetti Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towɗo seniɗo bajjo handuɗo yettede yen toriyo juule enelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o mo onuli e meɗen sabu yurmede. Yo juule sahaba ɓen fof, o juula e yimɓe suudu makko ndu, o juula e hoore kala jokkuɗo diina ka ɓe jokkuno kan. Yo Allah jokki en kan diina o tabintinna en e hoore makka, o ƴettita en e nder makka kadi, allahumma amin. Walli fiɗono yo Allah yurmen e yurminamo, himo jokki himo soggana en dambuɗe gomɗinal ɗen, ko hana fiɓede kon, ko hana jogitede kon, ko hana ngattinirede ñiiƴi e muɗum. O yewti en ɗo e dambugal feƴƴungal ngal hakkunde imanu e islam, ɗin konnguri ɗiɗi, kodi firata kon. O wi mo hawtitiɗi kanji ɗiɗi o woni muslim mu'min, oɗo haray woni ɗaɓɓaɗo on tigi, ɓe ɗoni julɗo woni julɗo haqqan, mo gollude golle l'islam feeñude ɗen, imo fiɓi kadi ka nder laɓɓinalngol Allah waɗira fi Allah. Mo ɗin ɗon ɗiɗi fuuti, on ɗon woni kefero kef, laysa mu'minan wala musliman, o woni kefero. Si tawi on tigi o waɗi islam o wakiɗon imano, bi mana o waɗi golleji feeñuɗi ɗin, kono o waɗiralɗi fi Allah. Ko waɗiri ɗi ko fi yo yi'e, ko fi entereji, ko fi yo daɗu piiji goo, oɗo woni ka fewn nelaɗo ɓe innamo munafiq, fewn ɗon himo inde zindiq. So waɗi aksu mum, mana o fiɓi ka ɓernde, o wi ko wiyetano kon diina ka ɓernde, kono o gollali golleji feeñuɗi ɗi. ɗo si tawi ko haɗi o golla golleji feeñuɗi ɗin, ko wagutu on woni yajanalimo, o gomɗin tun o maayi. Wano oɗo jokkutoɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ghazwatu Uhud, wiyeteɗo Amr ibn Thabit, o gomɗini, o yahi ka gere ɗo e waktu yonugol, tawi gere on fuɗɗodirama, o wari ha o wara. Oɗo ko julɗo, o warnoɗo yimɓe 100. O landoyi karamokojo gol, o wari 99 o min bani Israil. O landoyi karamokojo go ene himo mari tububuye e hoore, o wari yimɓe 99 e hoore tooñe. On wi honno wo ulda tububuye, anko ka yite luttata. O wari on ɗon o timmini 100 nden, kono o yehi fayin wonki makko kin ide jaali. O landoyi kadi fayin jamma on ɓe tindini mo ɗon ka karamokojo go woni, ɓe yaw landuɗa on ɗon kadi. Oyayi o landi on ɗon, wandi malladi yahulu baynaka wa bayna tawba, ko honɗon heedete hakkunde ma e tubuɓe, ala ko haɗata. Kono innaka bi ardi qawmi su'in fakhruj minha fadhhab ila ard kadha fa fihi qawmun salihuna fa'budillaha ma'ahum. Wa wi
tuubu buye ma on no dagi no sella ala ko haɗata kono ya woni e yimɓe e leydi ko yimɓe bonɓe woni ɗon sa wondi e bonɓe ko heewi kon bonki maɓɓe kin e kiraɓete iwɗo yaha leydi kaariri ɗon ko yimɓe moƴƴuɓe woni ɗon rewida Allah e maɓɓe ɗon ha tuma lajjal hewti o andi o yahuno ha e laawol mayri nden wari mo ɗon kala o hewtoyaali o hewtali sa ko fuɗɗo rewde Allah malaikaɓe yurmede e malaikaɓe lette ɓen aɗoniri e makko groupe ɓe inni ko menen fodde e makko malaikatul adabe on ɓe inni o waɗali ko moƴƴi ha hande acce men hen domo men regila mo malaikaɓe yurmeden ɓe inni o harin ɗogde arakame koko moƴƴi o fof kotno yahugol waɗa en andi o gissa warde noon ka sahi muslim Allah imminno malaikajo ko ara ñaawa hakkude maɓɓe o inni qisu ma bayna al qariyatayni ila ayyihima aqrab fa huwa min ahliha yani mesire hakkunde caeɗen ɗon ɗiɗi ka witoyo ka o fokkiri ɗon ka o ɓattori wo haray ko yimɓe ɓen noon jeeya Allah waɗi tawi ko ka saare moƴƴude o ɓattori o jeeya e yimɓe malaɓe ɓen e hoore o waɗali hay hunde amma si tawi on tigi o gomɗini ka ɓernde hoolike wonde Allah ko gooto hoolike sifaji Allah ɗin fo hoolike wonde nelaɗo ko Allah nelimo immitagol no woodi aljanna yiite no woodi hasbore no woodi sirata no woodi hawdu no woodi gomɗinum ɗon fof kono o juulali o hoorali o waɗali watte ɗin fof o yini tun dina ka ɓernde an ɗo ko dina tun woni nder ton joni o ɗo kontete ko o julɗo kana o julɗo ɗo murji a en fedde gono wiya murji a kamɓe inni o ko julɗo na probléme enni kamɓe bakkatu lorrata si on tigi ko imo jogi imanu wiɗen ɓen ɗon ko faljuɓe moƴƴi o adduna en ha ɗon ngal dambugal ɗo ko ngal ɗo woni sappa ɓangal ko ngal ɗo o hombiri fi ko yowodiri muqaddima ndaɗɗugol ko yowodiri e aqida on e tawhidi on fil itisami bis sunnati fi jogitagol sunna on itisam ko ŋatagol e hunde jogo ɗon wengilo ɗon ɗon andi ka politique wonde ɓe waɗa itisam ɓe immoɓe yaha ɓe daro masalan e ambassade sawan ko ambassade maɓɓe ma ambassade leydi goo ndi ɓe ɗumanni ɓe daro ɗon ɓe inna ɓe iwata ɗon hunde kaari waɗali ɓe toña ɓe waɗani ɓe wattani ɓe dari ɗon mi iwata ɗo poma meɗen ɗo ɗum ɓe inna al itisam itasamu bi kada joni noon sunna on oɗo ŋatete e mum jogite Allah subhanahu wa ta'ala wiyen ka deftere makko wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarragu aslan itasama asama ko dandugol joni noon fi danditagol fi yadaɗu ko ɓe jogitoɗa sunna on jogoramo juuɗe ɗiɗi no ari noon ko hadith Irbad ibn Sariya o wi alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu alayha bin nawajid idan jogitago sunna on ko ɗum waɗi woɓɓe gono walli fe defte ɓe inna kitabul itisam ma ɓe inna kitabu sunna o wi jogitagol o sunna ɗo ŋato ɗon tamo ɗon wa fihi mas'alatani e ngal dambugal ɗo ko mas'alaji ɗiɗi woni e maggal almasalatu l'ula mas'ala arana on fi jogitagol sunna on fi tarkil bida ko accitugol bidaaji ɗi sa jogitato sunna a accitay ko yaadata e sunna kon ko bonnata sunna kon a jogata ko hunde jogoɗa kadi ko bonnata hunde nden kon nde wotere sina ɗum haysi a moƴƴinde hunde nden kono ko bonnata hunde nden kon bonnora ɗon hunde nden hara wurin a anda ma hara ɗa andi qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laɗo Allah on maaki taraktu fikum mi acci e moɗon onon mofte an ɗen
amrayni piiji ɗiɗi lan tadillu on majjoyta muk ma tamassaktum bihima fonde hiɗon jogiti ɗin ɗon ɗiɗi fanni hiɗon jogiti ɗin ɗon ɗiɗi on majjata ɗin ɗon ɗiɗi woni kitab allahi deftere allah nden wa sunnati e sunna an on min mi yahay mi maayay mi iway hakkunde moɗon ta on yi'a talan o wa talandade lan hay hunde kono no wodi ko mi acciri ɗo ɓaawo ɗum ɗon gaynanayi on fii wota on majju deftere allah nden no ɗo ko allah hiwinde sunna an on no ɗo son jogitike ɗin ɗon ɗiɗi on majjata nokko wi haa tawoyomi ka weendu ɗum ɗon ko noon woniri o wi hadisi goɗɗo go addo hadisi mo sella hadisaji ɓuyno woodi hadisaji arɗi fi jogitagol sunna ŋato e sunna tamo sunna akkita bid'aji ɗin lan no rentini en bid'aji hadisaji ɗuɗi ya laytahu o addanayi ɗin ɗon hadisaji selluɗi tindinɗi wonde neɗɗo on koyo accutu bid'aji ɗin few fi yo jogita sunna on kono o addi oɗo hadis o qala sallallahu alaihi wasallam o wi'i wo nelaɗo no maaki ashabi wondiɓe am ɓen sahabaɓe am ɓen kan nujumi ɓe wayi wona koode bi ayyihi muqtadaytum ihtadaytum kala wo e maɓɓe mo ñentinɗon haray on feewi on hadis on sella ibn abdul bar ka jami bayani ilmi wa fadlihi o wi hadha la yasihu ibn hazm kadi ko ɗum wi'i ibn mulaqin e woɓɓe go Sheikh al-Albani ka silsila al-ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wayni hadithun ko mawdu' fenaɗo sahaba ɓen majmu ko ɓe fotti e mum kon ko pellet ɗum ɗon ko gonga la tajtami ummati ala dalalati lan maki mofte anden e moɓodirta e hoore mere e hoore fenade sahabaɓen laaɗo ɓen ko ɓeeɗo ɓuri moƴƴude e mofte ɗen si feƴƴi e nelaaɗo pellet ɗum sikki alaa ko waɗi kamɓe allah okkuɓe ko yani ko tawata mofte ɗen luttuɓen arɓe ɓaawa ɗum ɗen ɓe heɓaali kamɓe tawata ko nelaaɗo tigi woni karama ko maɓɓe yani mo sharia on cippi e mum on ko o woni karama ko ma kamɓe alqur'ana cippoto ɗon e ɗon ɓe jangine ɗon e ɗon aya on no cippi ɗon ma corte on no cippi ɗon e ɗon ɓe jangine ɗon e ɗon mo cippi e mum on hara ko on jangini ɓe ɗum ɗon yiɓe ɓuri fof karama ko mo ɓurima karama ko heewi ko ngo ɓurete gandal goy kadi kamɓe ɓe wurude e pratique on kono laaɗo ekkiti ɓe elti ɓe holli ɓe hudo anni manasikakum ƴette e juuɗe an ɗo sallu kama ra'aytumuni usalli ɓe wi yindu e nandu e fuutindu na gootum yiitere tew no ɓuri noppi sasa tew ɓeɗo ko allah hokki ɓe ɗum ɗo kamɓe allah waɗi ƴangal fiyo sharia on feƴƴur iwa e nelaaɗo o rewa e maɓɓe ɗon hewta e taabi'inayi hewta ɗo haa tuma dargal ngal daroto no waywa pon si taƴi tun hakkunde haray lumbata hande kadi ko ɗum wonɓe yiwde sahaba ɓen ko imam maliki maki kon ko diina kamɓe faala liɓude kono ɓe rewri e laawol ko rondi diina kon sa liɓi hunde rondinde ɗen ko ronda ko yanayi si ɓe yeddodiri no imamu Shafi'i maki noon si ɓe fotti e konguɗi o wi ko konguɗi maɓɓe ɗi men ƴettata si tawi ɓe ari yeddodirgol o wi men suɓo e konguɗi maɓɓe ɗin hakkunde maɓɓe men yaltata e konngol hakkunde maɓɓe ko ɗon men ƴettata goɗɗum e mum o wi si feƴƴi noon e maɓɓe tawi kamɓe wowla e masala on hay hunde lutti wano Saïd ibn Musayyib en o wira noon e kaari en o wi fahum rijal wona hano rijal kono oɗo hadis wona o selluɗo wa hadda nelaɗo hirjingol ko wakkilgol ko
سوسينغول أنكورازغول على الاقتداء بالخلفاء الراشدين o hirjini en o wakkili en o suusini en o yamiri en o jeeji en ñentingol ɓe lontotoɓe ma lontiɓe feewɓe عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ فالخير كله في التمسك بالكتاب والسنة والاقتداء بالسلف الصالح وتجنب كل محدث وبدعة oyi moƴƴere nden fop honto nde woni kono ko nguutu ko ka jogitagol deftere Allah nden jogitagol nde wona nangugol nde ɗo jogo juuɗe ɗen ɗo ko jangugol nde waawa huutorande kadi gollitira ko nde yamiri kon acca ko nde haɗi kon teddina nde mawnina nde nodda yimɓe ɓen kadi yoɓe jangunde yoɓe teddinde yoɓe mawninde e sunna nelaɗo jogito ɗum ɗon tawa si alqur'ana e sunna inni ya accu a accay si inni ya waɗu a waɗay e ñentingol attiɓe moƴƴuɓe ɓen wona ya gollitir haqqille maɗen tun ɓe moƴƴuɓe attinoɓe ɗum ko sahabaɓe nelaɗo e tabi'inayi e tabi'inayi a immal arba'in ɓe no ɓe faamirno diina non wota eto faama ko lundi ɗum ñentin ɓen jokku ɓen wattu batteji maɓɓe ɗin a tawɓe wallini gudoron on wallinama moƴƴinama hay ciifi waɗama e woɗɗitagol kadi wata jannubu kulli muhdathin woɗɗito kala ko sincaka diina wa bida kala ko baka ka diina wa'ina wa diina rewira Allah wi'a ko ɗaɓɓirɗum baraji a waɗum ɗo kadi ɗo no moƴƴi tawi ɗum alaka alqur'ana ko laaɓi poyi alaka sunna nelaɗo yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe waɗali hay si tawi yimɓe buyi jokki ɗum ɓe yiɗi ɗum ɓe tambike an woɗɗito dogo pottoɗa law kana hayran la sabaguna ilayhi sino moƴƴuno ɓen no yiɗi ko moƴƴi ɓuri en hiɓe andi ko moƴƴi ɓuri en tawano ɓe waɗino wakadi kana almutagaddimuna laatinoke ɓe arnoɓe lawlawɓe ɓen ɓe laatinoke yadummuna albida'a hiɓe ŋiñayno bida'aji nen alal itlaq ɓe werlita ɓe nayi bid'a moƴƴa acce bid'a fes kamɓe ko noon ɓe wawno wa qala almutaakhiruna ɓe sakkitiɓe noon kamɓe ɓe inni ɓe fecci bid'a ɓe waɗimo pecce o wi kamɓe ɓe wi innaha e wino na annaha alhamza ba'da alqawli maksuratun wa qala almutaakhiruna innaha ay albid'a khamsatu aqsami ɓe wi wo bid'a ko pecce jowi wajibatun ko bid'a waɗɗiɗo waɗugol ɓe wi wano bid'a hon ɗum ka tadwini l ilmi wo wano windugol defte ɗen gande ɗen joni fewndo konelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko fatoto masalan alqur'ana on hari waɗaka e nokku goto kamilu goto no winda e ɗeri no sakita goɗɗunoɗa moɓidirgol ɗum ɗon waɗa kamilu goto nokku gotum ɗe gandi ɗum ko fewndo Uthman ibnu Affan ko ɗon waɗa mushafu goto ma ko ɗon mushafuje ɗen haari moɓama kono ko ɗon mushafuje ɗen seɗa e goɗɗe goo ko tawata qira'atu shadha no heewi e mum ɗum ɗum pottina ko fotta e mum kon qira'atu mutawatira ɗum tabintina e mushafu goto wano ɗum e windugol sunna on windugol wano nahwi en hari ɗum windaka fannu nahwi e fiqhu en hari windaka waggol ɗum tadwin kanko naɓin ɗum ka bid'aji
ya akhi ɗum wona bida sakko na enna ɗum ko bida wajiba ma ko bida goɗɗum o wi wa manduba ɓe inni wo e bida yiɗaɗo o addi ɗum o misal mum o wi ka salati tarawih wano juulugol naafe suumaye akhi honno wirata hunde ko nde bida anelaɗo sallallahu alaihi wasallam waɗinde khulafa'u rashiduna en waɗinde ɗeɗo kontake bida ɗeɗo koni sunna tawi an ko bida manduba sunna nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam no tabiti ko sahihayni wonde o immi ke jemma o juuli suumaye woɓɓe go andi fi ko o juuli komɓe kamɓe kadi ɓe iwtiri ɓaawo makko ɓe juuli ɓe naafi jemma awa ɓay woni jango ɓen ɗon yeeti yimɓe ɓen aroy noon ardi goto e ɗiɗo haa faya julirde nde heewi awa nelaɗo julni ɓe ka jemma tammo e riwaya go ka jemma naya bo jama wingin yeetodiri fuu ari fuu no faala moƴƴere tawi hejataki ka julirde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yurni yiiɓe he ɗum ɗo si jokkodiri ni tum wahayo ari inni a joni ko ɓe ɗum waɗe haray ɗum wonanayi yimɓe ɓen sonja ɗum ɗo ta ɗum jokkiniri ni ha wahayo ara tabintinna ɗum de ñanne yimɓe ɓen habbiɗon laaɗo jemma on fof nelaɗo yaltali haa ko wiya assalatu khairum minan nawm laaɗo yalti o juuli junni ɓe subaka on o inni ma akhfa alayya amrukum ma khafiya alayya amrukum fi moɗon nandema mi andagoy miɗa anaki min kadi goy miɗo andi ɗon jooɗiɗo ɗon habbimi ɗo kon lakinni khashitu an yufrada alaykum fala tastati'un kono mi hulita ɗum farle e hoore moɗon tawa on taganaka joni noon ɓaynlaɗo fatiki andama farlatake hande kadi ɗum wona jokka tawi fewno aboubacre e sadru min khilafati omar yimɓeɓen yaqumu nasu awza'an yimɓe immoto ɓe naafa waɗa mojo boy tawa ɗa yimɓe tato ɗa jowo ɗa sappo o ɓe almami muɗum awa nde wonno nelaɗo ala hakkude maɓɓe hande kadi o wi'ano kadi ko ni gerdoton ɓawi umar lontike woni seeɗa o ari ta yimɓen no waɗi mojo boy no juula woni law jama'atum ala imamin wahidin si tawi no harami moɓino ɓeɗo fof minniɓe fof ɓe waɗo almami goto neno gasaray ko ɗum ɓurayno e oɗa ino janga suratul arafi oto no janga suratul ma'ida oto no janga suratul laale ko wayte wona noon si tawi ko goto o inni kullukum ala ubay ibnu ka'ab o wi on fof oɗon almami mon tule mon fof tawi hande kadi ko almami goto sahabaɓe fof ɓe fotti hoore ɗum ɗo almim ɗum ɗo wiyatake bid'a ndo no woodi goɗɗum go ko wolete har nawigol ɗum ɗo ko bid'a o wi wa haramu wo e bid'a harmuɗo kal mukusi wono max ko wiyete mukus jamu max ɗum ko impôt ko duuti marché wa gayriha e ko wona ɗum ɗon ko fuɗɗa ɗum o duuti marché yani yoɓingol yimɓe ɓen kaɓe woni e yeeyude ɗon fawa yimɓe ɓen joni ɓay ko a njulajo a ittay ha sabakari ɗum koye fi ko ka laamuji sakkitiɗi ko e ɗi laamuji farli ɗum waɗi ɗum karama ko ɓe buyi wonnoɓe on tumati ɓe yino ɗum wonde ko tooñe a julɗo wiyegol joni si tawiɗa yeeyude ka marché ko be yoɓa ɗum ɗo ko watte ka keesu état ɓe wiyo état on eto ka heɓira nokku goo harana ittingol julɓe ɓen ɗum hari ko anda ittay ɗum ɗon ko ɓe wona julɓe wuuruɓe ka leydi julɓe ɓen woni jizya a yahi tawi yimɓe ɓen ŋiñay inñinayi halfinaɓe ɗum ɓen no woodi ɓe laamu ngun halfini ɓen ɗon ko ɓen ɗon yahata ƴantoya ɗum ɓenne hada makkas
Makkas ibnu Makkas bi janto duuti marse por anga nodi ko wala hari kono no wowtira non ha tawoya wonde kes eta on hato jini e wallitorede ittingol yimbe ben fi gollangol yimbe ben ko do ari ha e daraib fi yani ari ha impoji din ittingol fi marchandise yo natu e dundo ko anda kon kanamo ko ben be inno si woni eta on hebi haaju financement tawi ronka hebede hay nokku masdar bunduka dun iwa so wana rewtugol e juude e yimbe ben ittina be beru ko be mari feere kon be ni no dagi be ni kono ko sharti didi sharti arano on yotaw eta on hebirali nokkugo sharti dimmo yotaw hara eta on fawali yimbe ben ko be mara feere ba beru ko yimbe ben tonata ko wan ɗum ɗo ko hunde sincande max kono ɗum ɗo ko fawi ko maslaha fawi e muɗum si tawi maslaha yimɓe ɓen ko yo laamugon ittu e juuɗe yimɓe ɓen e duuti marse ma empo ma ɗum ɗo e ɗum ɗo fi gollitirangol yimɓe ɓen nam ara eno dagi wiyataki ko bida ɗiɗo ko masalih mursala e masalih al mursala maslahaji ardoji e zaman o zamanu men ɗon yimɓe no jaa e masalihul mursala moƴƴingol tarawje moƴƴingol carrefourji waɗa férouge waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo fi hiwgol wonkiji yimɓe ɓen police daragol ka taraw organise otoje ɗen ɗum ɗo e ɗum ɗo sifa ɗum ɗo minal masalihul mursala ko e naforeji ɗi tawata ko ardude e zamanu ɗin wa gayri hay ko nandi o wa makruhun wo e bida añaaɗo wan honɗum o wi ka takhsisi ba'di al ayami bi ba'di al ibadati wano hertingol yoga e ñalormaji hertinana ɗi yoga e dewe naray ngal dewal ɗo ko watte ko nde ñalande ɗo tawan ɗum ɗon siko o neɗɗo o moƴƴinani hoore mo waray ko gonga ko bidda kono noon no woodi dewe goo ɗe waɗɗo sharia on hertinani ɗum ñalormaji wano horugol alkamisa e tene ɗum ɗo mo hoori alkamisa ma hoori tenen tawile o hertani korka kan ɗen ɗo balɗe ɗiɗi o hoolari talata e alarba e juma e asewe e ala ɗum ɗo na bide ade ma ɗum ayyamul bid hertinigol korka ayyamul bid ɗum ko ñande 10 10 15 lewru be ɗo nasuji no wodi e muɗum amma non joni wigol awa e nde ñalande ɗo mi waɗa wirdu mi janto inde Allah ha guluji ha sabakari o jemma nde ñalande ɗo ɗum ɗon dagatako ɗum wara ko bida larno make wurin la takhussu laylatal jum'ati bi qiyamin min bayni layali wala takhussu yawmal jum'ati bi sawmin min bayni al ayyam o wi wota on herti jemma ta on herti nan jemma juma on imma gol daro nafa inna ade nafa hande ɗo darɗe 12 ɓay ko jemma juma o wi e hakkunde jemmaji ɗin ta jemmaji luttuɗi on watta tan waɗ ɗum fi'u o wi wota on hertinan kadi ñallal jumangal horugol e hakkunde ñallumaji luttinta ko ɓinen ha hooren hande ɓay hande ko juma ɗum noon kan hertingol ñallal wi'an ɗe dewe ɗo ko e ngal ñallal ɗo watte ɗum ɗo ko waɗo sharia on tun jeeyi si enen en moƴƴinani ɗum hoore men haray ɗum ɗon ko bida ɗum ɗon ko gonga makko wona makruh wurin ko haram ko bida harmuɗo o wi wa mubahin wo e bide a dagiɗo kamithli ma ahdathahu nnasu min almata'im walmalabis
wo bid'a dagido wano yimbe ben sinkirini moƴƴinirini noneji ñaameteji e ka ñaamete wadi restaurant ji wadi noneji façon ji ñaamete wal malabis e bornateriji wadi none no bornore wadi façon ji e ñongoji ko alano fewno nelaado enen do fof ko borne den do ko fewno do sen dari tawa e nelaado kanyo nani ñoyirno o yi wodun do ko bid'a aslan no na bid'a na dewal no ko te bid'a ko dewal ko wadira fi dewal fi hebugol baraji baka ka diina kon tayna diina ana don di do piji yani wadugol model ji cionci cuudi enen no darniten non cuudi men ni fewndo eno darniten no law non no serti yalli ko dewal yen anni do jona wara mi darniri ni mi hebay don baraji hasa bakar no buri simi darni simi wadi duplex don don aray ko don baraji din buri durde adi simi wadi villa tum islam don do wona ko na wadi rede fi dewe fi affaire ngurda ko yowondira e dewal few don do mo be yo daru no falirawo ngana ma ko antum adra bi umuri dunyakum ono buri andude affaire adna modum wi fagati qalat aishatu gondinene min aisha o maki radiyallahu anha lam yakun fi zaman nabi sallallahu alaihi wasallam manakhil wi alano fewndo zamanu nelado tame ma teme koko sedirte kon condi ani fewndo mabbe kambe bay o andi ko be burno wuurde ko condi bay bur ko nyamete burno do wonde liksi on ko bur ngawri ko don duufeteno wade ciobbal wade biredi wade pijidi fo fayda ko don wonno nyamete liksi jon annon e sha'ir jonnon bay ko duufugol wo fewnne laado hari waggol teme seda sendira gube denge conni dum alano ko duufugol aga na tun sawa an ko waggol ciobbangal ma ko biredi angal juda ma no gerdi wo kono hari o heɓaki lix heɓaki feere andutugol moƴƴingol teme ani ko tawata no saccodiri buddo mum koye no fanɗi ta waɗa ɗon yeƴa ani ko ɓuri sewde kon ɗum ɗon futtoya ley ko sembi kon heddo dowga guɓe ɗen hari ɗum alano fewn nelaɗo nene mi aicha o maki ɓawo noon nelaɗo fati ke yimɓe ɓen noon yiitoyi ɗum ɓe waɗi tawi alhamdulillah ɗum ɗa haray no ɗaati no weli no ɗumanni ɓuri ko gerdaka noon kon kanko ƴetti ɗum ɗo o watti ɗum ɗon ko bidaji ko de allah aslan ani ko tawata tawi alano fewndo nelaɗo no wawata no wadde ɗum sakko nayinen ɗum ɗo ɓa joni en waɗi ɗum enen en heeɓi moyen no waɗiren ɗum ko bida mana bida ko dewal ngal nelaɗo wawno waɗude c'est possible nelaɗo waɗa ngal no kono o waɗali an si a waɗi ɗum ɗon haray woni bida المسألة الثانية مسألة ديمون في النظر والتقليد في ndaarugol e ñembugol honno woni ko o faandi ɗo joni fi andugol haqiqa finde ɗum ɗo no hana fiɓede ɗum ɗo hanaka fiɓede telen ka finde ene ko yanda jangu ndarana hoore ma dalil jiɗi ha inna hi ɗum ɗo ko ni tindini nadaron ko ya ndaru ha e bana hoore ma gandal taglid wokko ya ndaru neɗɗo gando inna ɓeɗo ko ɓe fiɓi kon ko ɓe yeetimi kon min mi ñembay ɓeɗo no fottana telen ka bangal wano fiqhu masalaji fiqhuji ɗin ɗum ɗon no sella ñembingol fawagol tun e goɗɗo jokkamo min ko mi malikiyankejo mi shafayankejo min ko mi hambaliyankejo min ko ceerno kaari mi jokkitelen ɗon ko ɓen ɗon no ɓe gerdi wo mi gerda non ɗon no fottana amma ka finde piiji fiɓeteɗi ɗi ɗon kadi no sella ka ñentina goɗɗo ko ɗum o wi ɗo ko ɗum woni ɗaɓɓitande e o masala ɗo
وذلك ودن أن الاعتقاد وند فيند يحصل نهبرا إما بالنظر إما دارغل كان ينتجي دليل جدي ها عنده وإما بالتقليد ما هركو ينبغل فأما التقليد أما ينبغل فاختلف العلماء فيه كرمكو من جومرا بغاند بملوتو نديري امو فمذهب المتكلمين لا وولو بين وولو من المتكلمون من يتكلموا في أمور ما ينبغي لهم يتكلموا فيها wolu be piji di be tawata duwano ka wolede fi mudu be ukki fi alla detail jitigi mo wowla ka o wowlata mo cippo ka o cippata ko mo wadani ka o wattani kambe lawol mabbe gol annahu la yajuzu wodagaki nyentingol ka finde wala yujizi woyonata kadi sontigi fawi finde munde nge nyentingol jangali hayi ani hore mudu witu jonawa ko docteur kari ko ustad kari fibi ko men kari ko dum men fibi bedanga lawol kalana hum mabbe be wo kambe dum yonata wagala aktharu muhaddithina burbe dudde benge yimbe hadith ben do wi annahu jaizun wonde fahin yentingol ka finde no dagi ani yakhlusu inda allahi wa huwa sahih wa hew to yai ka alla haray kankade o hew woni juldo o wi ko do woni ko selli kon imo addi don wadi ragmo go addi mo ley o wi qultu ذهب إلى عدم الاكتفاء بالتقليد الأشعري والباقلاني وإمام الحرمين وحكاه ابن القصار عن مالك وممن ذهب إلى أنه كمال لا شرط القشيري وابن أبي جمرة وابن رشد المالكيان والغزالي وصرح به أيضا النووي في شرح مسلم والبلالي في مختصر الإحياء رحمهم الله. ومعنى التقليد الجزم المطابق في عقائد أهل الإيمان بغير دليل والله أعلم. نقلا دارنا يعني هولار الأمانة العلمية ونقلا عن بيان المعاني في شرح عقيدة الشيباني للشيخ علوان الحموي اللي هو كول دوكو كو دفتر ويتي هوند ويتين بيان المعاني في شرح عقيدة الشيباني أني أويدو ياهي وند يونتا كفند نينتينغول الأشعري وعند باقلان بيدوكو بي المتكلمون ابن قصار نفيد الإمام مالك ونو رواية ونا أسلو فيو ودي رواية ونا أسلو المهم يعني ويقول جوني بلت باي كويت أجيدا كو أفلو تقول بلت هو نكاري ودوي ما هو نكاري نوودي بيو بلت دون هبورتا سنا حواس الخمس nana ma yi ana hore ma mema ma manula wi ndarugol tun ko goddo woni e wadde wodum hebintama pellet ene da ko do cerno kare do ko no woni wadirde ene pellet ko non wadirte he ene dun no landoto be nani kambe non ko non be ne gerdude kono ka hala mabbe do wona gonga no wodi be holotoda tawakkala ko be wadi hida holi wonde dum ko gonga ka holare no yani holare no adda ha fellutugol wada ag fiba wonde hi o mo holi la do o do ko wadi ko gonga tentinis aytayna goto ko yimbe guluji woni e wadde dare muaddi do kalam nafis mumtaz o wi ko don do ko selli kon ko muhaddisina en wowli kon wonde ka finde kadi no sella nyentingo nyembugol o wi li anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana amina an-nas bi husul al-iman bi ayi wajhin hasala min taqlidin aw nadari
o wi sabu nelaɗo sallah sallam yondinori e yimɓe ɓen fi heɓugol imanu gomɗingol kala wo yeeso ngo ɓe heɓiri imanu woni ɓe ñembu woni ɓe ndaaro si tawi goɗɗo ari o inni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullahi nelaɗo yonda inna an a woni julɗo o lanta ko ene hunno andirɗa ɗum hunto rewɗa ha anduɗa allah ko gooto min kadi ko allah nelimmi komi nelaɗo ko gandal ma andirɗa ɗum ka ko goɗɗo goo ñembuɗa nelaɗo landaki ɗum hay gooto si on tigi ari o feññini o wowli kalimatu tawhid o wowli iman o waray ɗum non yoni idan ko honno wiyete hande kadi ɗum non ko be janngana hoore maɗa ko be yurnanoɗa hoore maɗa na ya ñenti goɗɗo la o wi walaw wajaba alayhim alistidlalu aw annadaru la asra addukhulu fi addin ala kathiri min annas ka ahli albawadi wa gayrihim o wi hara no waɗɗino e hoore yimɓe ɓen ɗaɓɓutugol dalil ndarana hoore muɗum ha anda kala ko wowla kon fi aqida fi finde hara ko kañum yurnani hoore mum ha yii ha wi pellet o wi sattayno naatugol sattanayno yimɓe buyi naatugol ka diina tentini yimɓe wonɓe ka buruji ɓen wonɓe ka fulawaji ɓen ɓe tawata fayda hay gando rewataka ɓe woni ɗon janga e hunde anda e hunde وإنما النظر والاستدلال شأن ذوي العقول الراجحة والأذهان الثابتة وأندو قل دارو قل دليل جدين دليل نردي تأبت يورنوتو ها عندك سلي اكو سلا كتندو تندين عندو كو عام عندو كو خاص عندو كو مطلق عندو كو مقيد عندو كو فياك جومرا بحق الله جيجين دين jomiraɓe haqqillaji tabutuɗi wa fihi tatafawatu darajatul ulama'i ko e ɗum ɗon darajaji karamokoɓen kadi ɓurdata hay karamokoɓe ɓen ɓe tawata ko zawul istidlal ko anduɓe dallinorgol anduɓe dalil anda dallinorgol dalil on hay ɓen hiɓe ɓurdi ɓe ɓurdi bus ko ɗum waɗi woɓɓe maɓɓe janga e juuɗe woɓɓe maɓɓe rutta e woɓɓe maɓɓe faljita e woɓɓe maɓɓe wandi andugol dalil on e andugol dallinorgol dalil on andugol dallinorgol dalil on ɓuri sattude edi andugol dalil on ɗum bus ɓe sukaɓe ɓe andi dalilji ɗi goo kono ɓe anda ko honno ɓe dallinorta dalil on ko ɗum waɗi ɓe ƴetta e dalilji yantuɗi e hoore maɓɓe ɓe ƴetta ɗin ɓe waɗa dalil wa kana dalilu alayhim la lahum wa dhalika fadlullahi yu'ti man yasha'u o wi noon andugol dalil anda kadi no dalil on dallinorte ko honno istidlal on yaltirta ka dalil o wi ɗum ko ɓural allah no hokka ɗum mo muuyo summa inna khayra al istidlali refti anden ko ɓuri moƴƴude e ko dallinorte kon ma kana ala tariqati salafi salih koko woni kon e laawol yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe ɓen min assahabati wattabi'ina wa a'immati lmuslimina immorde e sahaba ɓen e jokkuɓe sahaba ɓen e almamiɓe julɓe ɓen wa huwa ɗum al istidlalu bi kitabillahi ko dallinorgol tawo deftere allah nden wa tadabburu ayatihi e teskagol ayeje deftere allah nden wal itibaru fi badi'i makhluqatihi e taskorgol kadi ngalawji tagore allah nden ko allah tagi ko ngalawji ɗin ndaara ɗum dallinora wonde ha o waɗa ɗum ono ñeñi ono gandiɗi ndaara ɗe maaje ndaara ɗe pelle e cehe e tule e tunte e no ɗan ndiyan ardata e piiji ɗum ɗo dallinora ɗum ɗo wa ajaibi mosnu'atihi e ngalawji golleji makko ko golli kon kanko allah dallinora ɗum ɗon
farnawigol iltizamu ɗum ɗo yalzamu ɗum ɗo no yalzamu ɗum ɗo wal iktidau e ñentingol kadi bi akhbaril mustafa khabaruji suɓaɗo on ɓurnaɗo on nulaɗo on sallallahu alaihi wasallam ñentina hadisaji makko ɗin wa jamili siratihi e ngurdam makko no wurirno noon no labira noon ko laba kon e ngurdam makko ɗan e jikkuji makko ɗin wa bahir alamati eko fooli kon e mandeji makko ɗin bahir koko ani bahara yani ko tawata a wawata dartade no ɓurma doole mandeji sallallahu alaihi wasallam wonde ko Allah nelimu sa ndaari ka jikkuji ka gollondire ka neediji ka dewe ka wowlugol piiji ɗi hewtaali tawɗe ɗum ardoya wano noon wowlugol piiji feƴƴunoɗi tawa ko noon kadi ɗi feƴƴiri ɗon ɗo no baharal ogul yani no fooli haqqillaji ɗi dallinorgol ɗum ɗo summa ikhlasul mahabbati lahu refti laɓɓinangol nelaɗo giggol ngol wali ahli baytihi e yimɓe suudu makko ɗum ko siɓɓe makko ɓen attahirina laaɓuɓe wa azwaji e sonnaɓe makko ɓen wa azwajihi ummahatil mu'minin hay so addal ɗo waaw wa azwajihi e sonnaɓe makko ɓen ummahatil mu'minina yumma julɓe ɓen ɓeɗo kadi yiɗa ɓe teddina ɓe wa ashabihi e sahabaɓe makko al abrari ɗigguɓe moƴƴuɓe al akramina tedduɓe wa tabi'ina lahum e jokkuɓe ɓeɗo ɓen bi ihsanin no ɓuri moƴƴirde no moƴƴiri ila yawmi ddin ha ñalawma joddi dina wa radiyallahu anhum ajma'ina amin yo Allah weltana ɓe fof maɓɓe amin o wi ngol laawol ɗo dallinorgol ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude edi tariqatul mutakallimin e laawol ɓe mutakallimin on hiɓe kamɓe no ɓe dallinota noon piiji ɗin no ani ko haqqille ɗen ɓe ardini haqqille jaɓata ɗum ɗo si ɗum ɗo waɗi ko ɗum ɗa yatarattabu ala hada idan tariqatu salafi huwa a'lamu wa aslam laawol ɓe moƴƴuɓe attinoɓe ko ngol ɗon ɓuri hisude ko ngol ɗon kadi gandal ngal ɓuri e muɗum en tori kala subhanahu wa ta'ala yalla faami en dina kam faamu selluɗo aska en kadi goltirgo jabana ko ande golde ko wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al-amin shukran dendarangal alhaliji meɗen e fiyakuji meɗen dina yankeji adna yankeji hare no jeeya yettugol nema Allah danka golmo ɓawo askintinde mo e Allah weltanoɗa Allah jaɓɓoɗa nema on jogoramo on o hana jogorede noon haray ko ɗo siɗen wasiyodira tuma o yen ɓeydu wakkilagol e janngugol ngol ɓeyden rewtagol ngol ettoɗen ha faamen ko wonaɗen e jannede kon ettoɗen kadi gollitiren nodden e muɗum saaken ɗum muñoɗen kala ko heɓi en e nder muɗum e soñjaji e tampireji aduna ko feƴƴiray ɗum imma ɗi acci ma ɗum immayi en tawoyi Allah e hoore moƴƴere inchallah en torki Allah yeɗu en haray ka haqqinqingol ɗum haray jamano tora yo ɓeydu heɓɓagol téléphone ji mum ɗin haray ɗi darsuji neɗɗo sino janngude haray mo fixi hakkille makko ɗen yani e tere makko jangirɗe ɗen gite ɗen noppi ɗin e so'anɗe ɗen fo haray mo fixi e jannowo si goɗɗo wayi ɗon kesen a débranché mo woni sa débranché mo ɗon mo wawi majjude surtout so tawina towɗo alluwal mo wawi majjude deftere nden ha yitugol honto wonano andi woɓɓe fiyo faamu ma ɓe tagga kollum ka ceernojo woni e wolde ɗon sa majiniɓe ɗon tum ɓe itti ɗon kollum kum yitugol honto wonno ceernojo no wayade minti 5 so yita ɓay ha ƴiyangal woɓɓe maɓɓe woɓɓe men haray wata janngude moƴƴa haray no jeeya e préparenagol darsu accugol téléphone ma on ka suutu si tawi a wawata ko be yoɓoɗamo waɗumo silencieux itta kala réveil kala soniri hun nder ton itta si ara joɗaɗagol darsu si a wawata ɗum ɗaɓɓa wallowo ma waɗane en ɗo fof ɗen andi mo yaade ɗo e consulat
ajibaki sa ɗammine téléphone ma so tawi a wona e nder ton leer tati téléphone ma a goltirtamo leer tati hayso ko a hombude hara ko a hombude ɓe ɓe anɗon ɗo opérateur économique ɓe téléphone mum jiɗano taku no sona ɗum no sona si ɓe natude fi visa téléphone maɓɓe en ko ɗanninte ɗo mare ɗa e keesum ɓe wona e leer tati leer nayi ha ñande ɓe yalti téléphone maɓɓe sonata ɗum bonnaɓe golle jonnon ko ƴettugol visa mum yawgol e leyɗe ɗo noon ko ƴettugol finde maɗa nden ko yaraka Allah ko ɗum ɓuri handude ɗannande de téléphone ɗum ɓuri handude accanede téléphone ka suudu ɓuri handude e ya muñu appel ji lombotoɗi ɗon hara yandi fi Allah e to ɗen ha wawen ɗum ɗo mo etiki tun o waway hunanen ko wutinagol si a wutinike wallahi a waway ɓe tawa subhanahu wa ta'ala newina en ende he goɗɗo ala e tewade kono ko en eto wutinoɗen accugol ɗum ɗon fiyo en ɓeydu heɓugol timmal yo Allah okku en hara on yafoto mi yiɗa sadda hay e goto ko fiyo moƴƴan en fiyo en ɓeydu towude ka jikkuli e kanediji meɗen hara no kani nde taw kam kojo no jannude en téléphone ji men no sonira nano e ñaamo hay no hurata taw mankugol needi e karam kojo on woni e nder muɗum haray ɗen andi noon ɗen nodda e ne anago karam koye meɗen ɓen teddinaɓe ko ɓe woni lontiɓe annabajo meɗen gon hakkundeji meɗen sallallahu alaihi wasallam en tola yalla dumin yalla dumin cellangal e maɓɓe yo Allah hiwan en ɓe pooɗa balɗe maɓɓe ɗen ok arsika e nafitorgol ɓe e nafa hewtineɗo en ka ɗaɓɓeten ɗon heɓugol moƴƴere aduna e lahara nen ka Allah jazakumullah khair assalamu aleykum wa rahmatullah